出国那个 Schlemm 中农山西马。Kakinhon ye lekay jang ka Assam Regiment Shillong kalayo ban Korea ka Jingjok ha ka jing ye lekay semi-final first league jok limpong ye lekay invitation knockout football tournament arajar aku abdu arkulai ya kabala pulong de New Nong Stone Sports Social and Cultural Club katay kanam job jang ka Assam Regiment kalawan hadian makalala abang kunin no da argo lashi ya kakinhon ye lekay jang ka River United FC ha ka jing ye lekay kusya kalawang misi sa ilang kalayo kumalang Haka din kasi niya ka ng pangalaman at pangalaman siya yung mga Assam Regiment wala na kita yada yuskap na nagbuhat pansata wala na niya karibili na ito kalaman mo it's me hindi ka ng dampat kailangan ito ng kapunhon balik kan niya ka semi-final o ka second league kabalang ka ating country ng Paraguay nakaba sa Shizil kalit kung niya ka Assam Regiment Jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan